Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Bibi Ahmed Channel. Kita lagi teman-teman, mencari teman-teman. Mau sini di sawah, deket sawah teman-teman. Wah, ayo kita cari ada apa ya? Lah, di situ ada onon Betawi teman-teman. Wow, cowok cewek teman-teman, muka merah muka putih teman-teman. Yuk kita ambil aja teman-teman. Wah, ondel Betawi teman-teman. Wah, kita taruh di sini teman-teman. Yuk kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Lah, di sini ada mobil polisi sama mobil Tayo teman-teman. Bus Tayo teman-teman. Wah, polisi nih teman-teman. Mau bus Tayo teman-teman. Wah, bus Tayonya gede sekali ya teman-teman. Wah, kita ambil, kita taruh sini, kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Sini ada apa ya? Wow, di sini ada boneka boba teman-teman. Wow, yang sedang kayaknya teman-teman. Jadi kita ambil aja, kita taruh sini, kita cari lagi teman-teman. Wow, ada apa ya teman-teman? Wah, sini ada apa ya teman-teman? Wah, di sini ada Upin Ipin teman-teman. Wah, dia lagi bermain teman-teman di sawah teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Yuk kita cari lagi teman-teman. Ada apa ya teman-teman? Wah, di sini ada Mickey Mouse sama boneka Suki Tim teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Wow, kita cari lagi teman-teman. Oh, ada apa ya? Lah, situ ada topeng ondel teman-teman. Muka merah, muka putih teman-teman. Wow, cowok cewek teman-teman. Topeng ondel Betawi teman-teman. Wah, seperti ini udah banyak ya teman-teman. Dadah teman-teman. Kalau teman-teman video ini suka, like, comment, subscribe ya teman-teman. Dadah.